health of you and I Supereka. New video of Minecraft with Chris started with me shooting video map together. Well, make the game The Sims 3 or Mafia 1 in the booth, the Czech version and English. And this information was goodbye. Překlad. Čau, zdraví vás Superika a mám nová videa z Minecraftu s Kristou, která se mnou točí videa, možná spolu natočíme hru The Sims 3 nebo Mafia 1. Jak v české verzi, tak i v anglické. A tohle byla info, tak čau.